Kua tau te to'u Kiriaro o ki ngitu aitia ki Taranaki, ki te Whare Taonga o Puke Ariki. So 4 of our local ringatoi or kaitoi were invited to submit and interpret how we'd like to showcase our tūpuna, and I chose to showcase my tūpuna as my dad. Ki te pūwaa o Wairanui i te taitonga o Taranaki, I kapo te kaiwaka ua a tānia niwa I tōna Kiriaro, ki whakauru atu ki tēnei kaupapa. With our whānau, our special places are around the motu, and one of them is actually Tuiraho. So at the mouth of the Wairanui river mouth, that's where I captured Dad. I mostly enjoy creating pieces that are meaningful, that I can tell my perspective on the way I draw and express it to the world. Kua wakaora ake te ringa toi ania tipine I tōna kuia, ki roto I tēnei kaupapa. My story behind my piece is about my koiwhiro. It's a variety of things that she has done for our community, for who she is and what she's known for. E tangi tonu nei ki tō tātou ki, he roi ke te kite atu rā I tāna moia e whakarewa mai te rangi ki te whenua. Ka mihi atu rā ki tō tātou reiki, ki tō tātou ki, nāna tēnei kōpapa, nāna tēnei homata I tutuki. Ei tā herewini moana, kua tutuki te moia I wakato a ki ngitu aitia, mo te rea ngā ringa toi au orapa I a Aotearoa. Te mea nui, kia tupu te toi, kia whanake te toi, a te toi I ahuru mai hawaiki. Ka tiki nā tira ko te rātungi kura o mō tātou tupuna, ko te moia, ko te anga whakamua, ki whakatupua ke tātou I mō tātou kai toi I roto I ngā iwi o te motu, ki tēnei kaupapa. I love being able to connect with people and understand and see past the into there and connect with their ahua and be able to interpret what's important to them. Just mahi on, just keep drawing, keep believing what you love to do. Ei te tau e eke mai ka kite kōwai ka puta toa wakaihu waka mai ki roto I tēnei kaupapa. A ki te Whare Taonga o Puke Ariki e nei Kiriaro, tainoa atu ki te tuatai o Noema. Phoenix Manly Green, Tairu News.